Uwe ubreu ubasa hasilong. Ubalaburi I kakerteng berkerja kasa jong u. Uhalet ban aida ka ijahar hakmat ki pulet. Namar haka arbuk na terik ubanaya yong arjar pusau. Uwe ubreu ubalapan itu yelade. Kum ujanta bora ubaterai ha HDFC Khanapara Guwahati rangkat ki sangut ki perlok jong u. Hadin kila keni jubar ya kali jong u. Kebadai kagran I-10 kebadon ya UML 05S 3862. Pada den kata kini kibreu kila dawa pisa ya saupai hajar tengka lada kwa banyok bijang ya kakali. Kat kum ke jahar bala ujar sekipulet. Hadin ba une ubreu lalaj ban ujar sekipulet haba lawat cinti banyak bahana ke HDFC Bank Rukmini Gown Brand Guwahati kila pentip ba omdon kum kita kibreu ki baterai habang cungki kebelapan kendet ya utai utrai kali. Kanai kejingkam kibreu kum kinong teribang bentok ya kibreu banlong ro kejing hikai ya kiwepat kibreu bakimdai banchanya tan lada don kibreu ki bakamile kum kinong kinong baterai kenang bansengai kan long ro kejing hikai ya kiwe bala dadon ki basngoten ya kibreu kimdai banlait marwai handai kimlait handai kidai banlait kambun bat dai ban ya kendu ro hajaka bakam sengai.